ملف جينوسايدا ئەیزدیال شنگالێ تقریبا ئیمریە حرەکەتێدەنینە لجنا بالا چ سیاست و چ بەرنامەج نەبووش دەرڤە تەمثیلا vê قضیە بکە. Di Kongrekê Rojnamevayî de Hüseyin Qasim Hüsûn berpirsê gorên bikom li Şingal û endamê lijna bala cînosaydê Gilewgenz de ji bi rêveçûna karûbarên keysê cînosayda Şingal û çawaniya xirvekirina belgeyên pêdivî û çawaniya seredeyîkirinê li gel gorên bikom kirin û herwisa ew ji daxuya kirin ku ji ber nakokiyên hezbî û takekesî zerereke mezin bi keysê cînosayda Şingal keftiye. مخابن لجنا ما بالا پشتی اف تعرضی وی جینوساید بوین و خلکی کرین و فروتن بکچو داک و خوشکت مکرن لجنه و هنک اندامید لجنه احترام ویک ناکن و مصالحیت حزبی و مصالحیت شخصی بريفد ماشينن يعني هكا وجدان وضمير هبا ADT شب سري ازريا هاتيا وبس اش قضيه وجبر بس خلمتها قضيه كربا واحترام فان معاناتها كربا وحزبايتي ومصالحي الشخصي دابانا رخكه روجنامەوانێکی خەڵکی شنگال jî daxwazê ji her lijneka girêdayî keysên şingal û bi taybet cînosaydê diket bi erkekê mirovatî û netewatî kar bikin ji ber ku take hîwa û ئومێدên خەڵکێ شنگالن. بێدەنگیا vê lijnê û bêencamiya kar û çalakiyên vê lijnên mawê van sê salên derbasbûyî de ev yeke aşkera kiribû ka berevpêşçûnîne û nakokî nav de heye lê ya ku ciyê amajeya li sêyî heşt û berî sêyî heşt jî yê 2014 şingal û xelkê şingalê bûyine qurbaniya nakokiyên siyasî berjewendiyên siyasî û kesayetî û hizbî ji ber wê yekê awakil 2014 rûy dayî rûy da hatan û jî ew xelkit be qurbaniyên berjewendiyên siyasî û hizbiyê برتنگین کسایتی بدید نامن اگر اف برجواندی نین راوستاندن و اف ناکوکیر سر حساب فقیر و هجار نین راوستاندن خود دولمند کرنل سر حساب کیسا از دیانه تا راوستاندن اوابوی د دوباره بیتو یعنی د مزنتر جرودت هر وسا برپرسê gorên bikomê şingal bi umidiya xwe ji lijna dihok ya xirvekirina belgeyan jî daxuya kirin û karê wan bi lawaz li qelemdan û ji bo vê çendê mehewildan dadwerê taybet bi keysa xirvekirina belgeyan li dihok wergirîn lê amade nebû çilê dwan bidat. Şîrwan Xedir, Kursat News, Duhok.